Ngai siau blai Ridwan Rengkat Hagani Jai Linti Jonga Kum Sukri Yung Try Kabangayo Bandon Rengkat Lem Bati Ki Prabing Yang Gaye Hagani Rakhe Jagani Kabalang Hagani Dapsan Po Tili Gesnem Po Dan Jubilee Tingayo Bandon Rengkat Lem Bati Ngadab Dagay Yung Sokumen Kabakraw Sigadiye Hoy Ngayo Banjakren Katu Kane Berurungba Yung Kane Kabalang Hangne Gilay pun, lesik tangkumba hadin hakumat tangkumba katukan yesni hacuban poy gilay kayin kay Jubilee ngam poy perkhat badi ke Jubilee nganamur badi yesing serken yesing balangsuk kabarit ti hau benai di sombar aku khatrik pastor kidang don kapor banlat ongalat nomor bali manusnem ada tiyo khaddo yo benai di sombar bros tiyo ngam yubu program hangno han kadau kalong habakut snem Iprabangi tiya bunkam, nagaway ka balang kikot nagaway ka balang kikot minang tagadaw. Hagat tiyo bukad do man law snem nami bu kukram hang na hono kat ka bagi kot iprabangi long balatloy banlay. Namar kata mata snem kajinggon buk kade ka balang kayo muglay hang ni hapo at munri bangayo bandorang kan lembati. Tengay kuglay na kabanta rumba yung kanay ka balang ngalayo banjakren kendiat ngalado mensim kalong. Nagat nabi ini buat kayum langsa lang hata jala kubangang ngadon sa kastit Assam. Idon ka jingat deh hagi deh kayum langsa lang ka kunrum dang hagi deh ka kesnis ni balang. Adon ro ki balado no yala yung kiting im yung perlok prior situ. Bana yang ko barmen. Kila peniri daga curfew hagi tu yaka kubang isyong nisa. Nalado yung kermen ngale kuno Kalak yok kunor kumnakan jaga air kai ngala perkhat ngala penlonging duai buat ilok hagato kamet bana phung ngapon yo irong ba balang to ya duai lem bo blayun pli kalat kalenti yang abang ajo abon rangkan lem buat hiya gani yesing ngai ngo yo blay ha ka jan met ni thoding ha ka por tep kam tip chokan lo bje lam met la dom ngalapon yo way reporter ile kumno long na emban mi nang ne katta tri mangan le syame khalaya une upra ubaya tre langrat ba kam yong le pastor aba kilek nagaban taga kam yong le mi dakin duan ublay no sangkat ublay pala ja phida ka bastu pakame le duai ublay yo bab ikan duai yo nga hata steps ni sajan binen aswa ban mi lai bajai eng la khina jing thia ngala yo sneu jing suwa ki kalishan neng sarum haja ka bang isyong isan ene ngala ong ye lok tip kali ki pai ba ne kali ki pulit ilong ong yang ngin ya lek ya kale nomor balai na banta ka kam ke jong blai ngai ngo yo blai aga singi sajan nadu ka porsan bajai kala palai hadon reu bajai jan mit yero yo try kali ka ba ka ba blai bale Ngai kublai ro ye pi baro ki prai bingai hai kertain ke yong trai Yesu belong nong puni mi e yongi kom belai lam ye mod dau shraman yongi ha kane ki yeseng belai lam ye kane ki jing seng ha ka jing rai ke san po ti li gisnem le se donna preng yong pi ki ba bon le se kempat itu ane kempat yos ngau le se ye kertain yongan bat nang no ngani nang no ngawan nang no ngalong bat na e kasnong ka ba lakha yenga mentang adon ha kayong tray tam kayong play ha kayong distrik Karbiang long na dukas nem arayar nreu khat phatre ubnai me ngalalik pansimti kungway na ki pastor batray bapek ya ganay ka distrik Karbiang long hado mentang ngadang don rangkat bat lagi jing kasem banya tray banya pek ya kam kayong play ha ganay ka distrik Karbiang long na duk nang nena khandole sa do sa bordal nakalan ka circle jongin habang lek banya be ya ka circle bansyong kali sisten lek kita ngamut hab syong chipho kanta banya poy hachnong ki parabangi kanglong ka basuk na ka banta jongi ni hab yai kung basaw spa kilometer nang ni nakhanduli ban poy sa do sa bordal nakalan ngiliat tray ngiliat pentelon ya kam ki yong play na do ka snam ar yarn reum hata ta kapor nga jathu ye phikin ya nomor bangam par yo bonwan kren ha ke distrik jongpin ha ke to ka snen
Kabangayo bandon rangkat bat ki pramnge ga district Karbiang Long baroko wain ke district Karbiang Long ki prabange lane ka balang kidang don tang yau tili ki balang baroko wain ke district Karbiang Long ngayu yo blay hapo kine khat khandai tili ki snem ublay lo stay lagi yung ki prabange mentang ila yo khan yau tili ki balang ngila piano art lai tili ka circle hagani district Karbiang Long namar kata prabange baye to nang yai duai nang yai kan mau kayong duai nagabanta uprayong pi badon kayong tray kakam kayong ublay kata kade kayong tray yung an hagani ka district Karbiang Long bad hagani ka step ngamla aklem dai kublay karpangro nagabanta ki pastor ki balakar sian yang aki badon siadin yung i pastor Reverend BP pos ngap uday iday way nang long pa yung hawa kapohor buang adang don rangkal lembar i hagas nong sorang kam ila yalam yang na ko wegas nong sa ko wegas nong na ko wegas ka se ko wegas ngango ya blay bai don rangkat lembar ni ya ka ying bom kot bor yung ya ka ying bom la yung bon kren ka nya dei bot ka nei ka golden jubilee in sa pandap mai i ka jin seng ka ba si bet ka si bi siteng katanga don ka ying kmei lenti lang banai nin yo ki kubor ki bakor dor ha ka nei ka step kabar ngamla tenda aku belajar pangro nagabante ki waypat kinong tray i Reverend RM Sokia i Reverend Elfos nga balese ki way ki don ki bangamla bani tu ha ka step ko blay nagabanta yung pi ka jing don rangkat yung pi bat ka jing karsal nem yung pi ki duai ha ka step ka kubor nagabanta ka jing ade bat ka golden jubilee ha ka step kalong ka de yang banong ka sin ka banong kong arkili ka banong kong ngadon ha ka step kawai ke banong kong kade kasin ke banong kong ke bangayo banwan rong hagane ke balang tan menri kawai pat ke bantah ke banong kong kalong ka jing yalap nane ka jing kren ka jing ade buat ka golden jubilee kade kasin ke banong kong ngampat yo ban kren la kade hangno kade ngampat yo banon rengkat bat ki para mengi ka jing ra golden jubilee la kade hangno kasin ke banong kong na ka bantah yo bang yo ban siem ban yo kren ka de bat ka ni ka golden jubilee ka jing dap san pho te le kisnam ha ka jing yai lenti yong ki para mengi na ka ni ka balang tan menri to blai ka jing sok unang ker ko na ka bantah yong ki para mengi aga yung yai lenti yung ki pilapoy hadok san po telikisnem baniyay kamlong kabasuk ngakan mau aga ten ka yung blay ka yung yai lenti yung ki kon Israel na kari yung manon pai pat siya kari kanan kinam simpo sao po telikisnem bad having shaji yung try yeso sao po singi kajing slay ka om haga perthaya po sao po tili kisni play la pen slayin re kajing yai lenti kini ki pramenge ka balang hang ne galong kala de bian menta sao po ha sao san po tili kisnem kamne ke basuk kajing yai lenti ngange scam ki pramenge habang apule ya kane ka somner ka bagala pen me menen ngala pule ka tu kane ki banta ngala do yin kermen ngala om kamen sem kinong stang kinong seng ya kane ka balang menta kim siam yo syo banon rangkat lembat ngi ya kane ka klemat go mentang ban kan mau burom ya kane dam san po kane ka snam ka ngal lenti yong ke kilaling no ban song thai balau yong try ubalong nong peniem bai jongi kata ka di ka kubor bat ka balai kalong namla klem dai kublai garpang apabila ai yakini jan ki barem kabla tawa ha ka terpaing yonga kat bangadang syong hang ne pi ki ba syong ha badan ka jing thang kasni ni ki ba syong hang ne hamadan osno kala khiat nomor beli bangi ki ba syong ha ki ka basai ha ki ka them yong ka district Karbiang Long stai ka sai onda po hang ne ngakhiat kat bangadang syong hang ne ngasngo kala kujo kan ki ka ring ki cat mari ya pen kop ngari yo ya kene ka jan ke batmai ngasngo ngal sayur kam mejonga kam dom syu ke jing kriat kam dom su ke jing su kriat ende ngamla ban buksa ya kene ki jan karandang yo ma tu blei no ban ka ku na ka banta yong pi ya ke jing ai yong pi ki prai benye kabalai kalong ngau bat ilok habang don rangkat lem ban yang ne te kasnong kabalakha yang ka de kasnong mau semutan ngatarai bun kibaken mau
way nag MLA nag district Riboy sa tay udi MLA ba sen moksya mentaw la thong ka per hangti ka di kisla syai la thong hangtu mentaw la pen kala kanyang tray yung hangti hapo mo sintay lakhay ang hang katu ka chinong khat so trik openay April khat kinda spa and ripolay lakhay ang ha kanay ka chinong mo sintay kalong tem kumbalong hang ni harut serok kasuk kalik kawan henry kiru henday hentai pat laong ya thuk nay may rat yung o wan syong hane ki wan kali nakapor sikapor ka bahaya bengit kiyo shalom pabon kali hane meg na kaya kari tem kiyo sa jurong lom I pastor bipis pos nga pila poy I pastor reji sok hila poy sa gede hajrong lom Rengay mo yung play pat yada kasnong wala sa lapin hepan saninga la hajrong lom makanaro ngibiyang kaumbam ko umdi kata gadi hakas nong mausun time badla penhe pensan yang gadi hakas nong kerpiang dei ki kerpiang try pi barwa ki balai ya sing assembly try pi kan mau nada ka dei yang sing assembly da pi obam ya shulia kadai ki para mangi jong hangte ya shed ya shulia ki wan ra ka le so dong yong ka ya sing assembly kata gadi kasnong bala hai la pensan yang gadi kasnong kerpiang ki don sa district Riboy pi ba Di kade kejing penito na kalyang jungan ba de kerteng yung agade ba tilsion rongpi ma kerteng yung ade ba tilsion rongpi minta ngadon po hamren banya tre ya ba ya kam yung blay ban ngadon kejing kit ka bakya mentos na mulai kiligi banta kanang ba pintip mo kawai banong kong minta ngila penyeng kejing mane kakam ka bakya talong halor jong banong kong kabaar kajing sing district kan wan mentaw banemat sa katiyo ka ba ar nadun rew hadu pra don bok ada ki pra bay nang ni naka circle consero but district mo district west yan che hilang ni kada pila banor rangkat ba ni to sing district in long hang ni ko ka blang hamren hi kam jinga shu nang ni in long hang tu hi ha ki tarik rew niyo pra banay mat mo kata kadi Kapangay penito, buat kabalay kalongkom kani ka Golden Jubilee, kabalang ublay yung ihamren kamslemsi. Kasa stamentasan tilikisnem, bangin yo ban rakheya ka, kajing dapsan po tilikisnem, kajing priang ki parabingek yaw pres bolong piniin yung iha kabalang hangti po hamren. Tingin yo ban rakheya ka, naginig lay tiliki banta ngilapen kre kabalang kabarit kabalang hamren, ngidang don tang lay polay tiliki longjing ki parabingek. Akas nem kabang ahyar nung kong seti ki don tang pratiligi longjing parabingek. Mentang ngay nguyaw beli don lai polai tili gelong yang ki parabengek tikin lai polai tili gelong yang ki parabengek ngile ya keren ya le kumnog ya dei bat kene Golden Jubilee kirem suwa gede gelong timi balai ngimla man rakhe ya kenya ke Jubilee ngen penlot kat ka bangilai kajing dap arpostan kali kisnem selwari Jubilee kile yarap na commission board kat ka bagi don kam ki panbiang ki pen yarap na kaliang jong commission board hendai mencapat Liya keren ki parabangek ngimde syuban kmei lenti na commission board ngimde syuban kmei lenti na ki paramay na mikala to ngija tra hino amen yero yutra netra hino te ka jinglot ka bariat jong ihang te la kumno ngila bu khatsan la lai pho te li long yeng ban pandap khatsan la kamde gi basuk na ban ta jong menta hing le stang ban ya pen meg ban pen poi to ka thong ga bang ni don kan maulai hum ga jing duai na ka ban ta jong ni Nagabanta ka brom ko yung try. Ka district Karbiang Long. Kade ko way nagiyaka kibajuat ba banyalap yok gospel. I pastor BP pos ngapi badon rangkan lemban ni ila yo bansa teng hagi de district mo pastor. De pastor BP pos ngabi la tray. Ado menta ki prabangi bon gidangkan mo yi pastor BP pos nga. Kajing tray yung i. Menta nga don hang to bon tray banyok bi yakam kayong blay. Andai tangu blay botip ya kejing don kam jong hak to. Kene galing kan dia kabangaon ra hakamat jong pi kejing siang amdi pen pu ya ketamo kadegi sing kerpang tang ba ngawan tang sistem ng haban ya tu ya ke mga tray mo.